تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي، تركت هواي، تركت بضاعتي دنياي. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebetul kaulah muljaki serta ta'zim tercinta, setiap para alim, para ulama, para sepuh, para guru, tokoh masyarakat, bela tetangga, jemaah hadirin hadirat semuljaki Allah, amin. Sebetul kaulah muljaki serta ta'zim tercinta, langkong-langkong ajunan semulja Kiai Haji Musleh Adnan hafidahullah wa ra'ah utul umrahum, amin. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Malik hafidahullah wa ra'ah utul umrahum, amin. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Wafi hafidahullah wa ra'ah utul umrahum, amin. Ajunan semulja Kiai Haji Iftiqari leras thank hafidahullah wa ra'ahutul umrohum. Ajunan semulja Kiai Haji Maimun, ajunan semulja Kiai Haji Fauzi. Saya boleh banyak seraan tahun ini. Kalau payah catat Kiai Furu setuju para masyayikh, para kiai, para guru siaptina tak emon asma ajunan situng persitung, namun badan kaulah tak ngurangi rasa hormat serta ta'zim tercinta, hafidahumullah wa ra'ahum wa tulamrohum, amin. Allahumma amin. Tak lupa juga aparatur pemerintah, Bapak Kepala Tisah Robetal, Terajan Robetal, utama yang mewakili juga TNI Polri nah saja badan kaulah muljaki serta ta'zim tercinta, ben saja wali murid ring sepona santri saya hadir kak di tempat saya saja nah badan kaulah sangat muljaki serta ta'zim tercinta, khusus epon sahibul hajah, sahibul ma'had Kiai Haji Sulaiman leras tinggi, insyaallah malar mukah beliau ya paling sehat, amin. Barokah umur, lancung umur, amin. Allahumma amin. Setuju sekeluarga dan setuju para panitia, para asatid, setuju nah betul kaulah muljaki serta ta'zim tercinta, malar muka panapa saya akan niat, panapa saya kahajat Mak Sulaiman sekeluarga ben ajunan setuju wali murid saya hadir ke tempat malar muka tabareng nah sareng ridhonipun Allah, tabareng nah sareng syafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Putra putri nakul ajunan setuju siang are mungkin gak dintoh menjelang sore malar muka ilmu seka oleh ilmu seka andi sekoni maupun banyak, seoleh ringking maupun tak oleh ringking, malar muka ilmu negla amanfaat terbarakah, amin. Allahumma amin. Oleh barakana guru-guruna, oleh barakana bengesapona, oleh barakana wali-walina Allah, oleh barakan bersyafaatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma amin. Para rabu saya betul kol muljaki kadin to bektoh ampun lemalem lagi dan kula punten tak abidato dan kula hanya tormator sekader 2 kader sampai ke 10 kader lebih napa jepon Allah deki
Kula ajunan saja saat mangkin kak dintoh alhamdulillah ajunan saja ring sepona santre otaba semuhibbin deka ke Sulaiman otaba alumni ke Sulaiman saja serabu kak di tempat bisa hadir kak di tempat kalaban keadaan sehat wal afiah tora cekak iman ban Islam alhamdulillah entah paparing dari Allah Subhanahu wa taala sopaja kula ajunan saja selalu asyukur deka Allah Subhanahu wa taala mangken juga eta buaki tasyakuran syukurna santre selamana santre ilmu sekaole ilmu secelok mulai setahun sareng mage Sulaiman bedaki acara imtihanan engki leres napa engki imtihanan otabah haflatul ihtibar yang ke-40 Masya Allah malar muka madrasah diniyah Miftahul Ulum Kak Dintoh tambah berkembang amin tambah banyak santrenah amin tambah barokah setajana amin Allahumma amin lepas nikah nyelamat di potra potrena ajunan sedaya benih acara nama Sulaiman benika kita tonton magi Sulaiman pakun nyapur benika acara nah ring sapona san pakaja acara nah ring sapona santre lepot rapotrena kula ajun keto islamatin engoncangaki guru engoncangaki para masyayikh engoncangaki para kiai kangkui atuaki engki napa engki menikah acara na sampian menikah saya ngajak kalau pai sampian coba pikir sarang kula sarang ajunan saja mun andi anak umur 7 bulan selamatin apa bunten anak lahir umur 7 bulan selamatin apa bunten sampai nyelamati anak gila ngabisan apa juta paling sakoni 5 ju paling banyak petok sampai ke 10 ju nikah anak seumur 7 bulan lah mungkin nyelamati putra putri ajuna mungkin penikah mak sengibaaki jalan nyelamataki ilmu sengibaaki jalan dak ke swarga ipun Allah Subhanahu wa taala cek ya liya beda ada beda apa cong sombongan bu nah sombongan boleh lu paham bu paham niki lepas ni kenyelamat di putra putri sampian ilmu sekole mare barokah amin Allahumma penikah para rabu karena mungkin gak ditoh make banyak ilmuna make pinter ilmuna make alim muntak barokah percuma enggi na enggi malam yaskurin nas lam yaskurillah panikah tadi kula sarang ajunan sedaja koduh niser koduh asa kalangkong dek ke gurunah koduh asa kalangkong dek ke ustad sing ngajari panikah engki napa engki mohon kula sarang sampian kalau pai ke gurunah tak asa kalangkong ke gurunah tak asa kalangkong ke sing ngajar tak asa kalangkong dek ke ustad ilmu sekandi anan sampian ilmu sekali anan sampian tak kira barokah apa punten ongkuan mun lupa pak lupai ke kuruna tak engak ke kuruna mak ilmu sekali anan sampian bahkan ilmu sekali sampian lupa dek ke sampian lupa ke anan sampian ilmu panika bisa lupa bebanyak kejadian panika anak apa mak ketika anak kula berdening madrasah kenceng maca Quran anak kula berdaya madrasah anak kula berdaya pondok kenceng ibadah kenceng asolat 5 waktu kenceng maos Al-Quran
ketika keluar dari madrasah, ketika keluar dari pondok, mata toman abajang make, jangankan abajang maca Quran juga tak toman make. Ila perlu pikir pun sampian mak. Tengah-teh para rabu panikah banyak ampoi kekalep sarang gula adunan sedeje sengak jemak panikah jak kalau pai ke ustad saya malai ustad banyak tak ustad ni kah masya Allah iki ke guru najak kalau pai apa-apa bila sampean kalau pai ke ustad bila sampean kalau pai ke guru nah ilmu seka oleh sampean seraboy ilmu seka oleh sampean ni ka bekal lopah de ke sampean bekal te iya malaki ben sampean apa-apa pola na sampean lopah de ka gurun punten ongkuan paneka mak manter pada selamat kapi amin Allahumma kenya guruna kenya ustad se mulang se ngajar engki napa engki mare barokah kadang kapan apinda ke pondok kapan auba pondok pahlop pakalamba ka ustad se malai alif abba ta asa engki napa engki cek sampai kalau sampean tak kira oning bisa maus Al-Quran asbab ustad gelak saya malai alif awal Al-Quran manika alif abba ta asa jim ha kha ni kesepung sampung engki napa engki di metoka ngeson me boboson ya cak boboson kadang raja kadang kene Allahumma sholli ala Muhammad engki oning sampian Syekh Yasin Fadani Syekh Yasin Padang panikah Syekh Yasin panikah mulang haram tanah haram mulang kitab banyak mak ulama Indonesia lamba banyak ngaji ke Syekh Yasin Fadani panikah tapi Syekh Yasin Fadani panikah panapa Syekh Yasin Fadani lo maghrib lo berasar peleman kedua lemah apa polan lemah Syekh Yasin Fadani kak dintoh mulang Al-Quran madrasah teti sampai baru situng santre ampun kenapa kiai mengkerokeng mulang Al-Quran panikah bagi ke santri-santri selain tahu saya sampian engkau terong amalakia ilmu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu apa aja mak kenjaran raja panikah mak titel langsung dari Rasulullah paling bagus tipin kapi paling mulia tipin kapi pasera orang saya ajar Al-Quran ben saya ngajari Al-Qur pak aja saya ngajari Al-Qur titel langsung di Rasulullah pada kecak kebaikan ni sampian boleh pasabar ustad engki napa engki Al-Quran pahe baca deki bulan Ramadan darusan engki napa engki berada pada bulan Ramadan engki napa engki aja korokeng maca bulan Ramadan melolo bu teh tiap bulan Ramadan ada darusan kadang binian darusan along bolong setangga ayo ada darusan ning bulan Ramadan melolo ilan bulan lain ada emmah faham teh Al-Quran pas orang saya maus Al-Quran teh bi Allah sampean saya maus ben sedejah keluargan ben sedejah nak foto nak dinto teh betul direng muljah bi Allah walana sampean maus Al-Quran pemuljah bi Allah apa-apa kan Al-Quran panika muljah Ramadan bulan Ramadan makmul jamake polan bulan Ramadan geger Al-Qur'an
Paham sampean? Enggi napa enggi? Apa napa mage Lailatul Qadar mak dadi bulan lebih bagus tinimbang 1000 bulan. Mun kula sareng ajan sedaya ngaoleh Lailatul Qadar panikah lebih bagus kula sareng ajaran sedaya gencerna tinimbang 1000 bu. Alhamdulillah malar muga ngaoliah Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin Allahumma. Apa mak bagus tinimbang 1000 bulan. Polanah Lailatul Qadar toronah Al-Qur pakajah toronah Al-Qur pamuljah bi Allah teh pamuljah bi Allah bu asbab orang saya maos Al-Quran jauh-jauh sampean ban Al-Quran terus ke maos ban sampean mari muljah sampean kebunga ban bengesepuna sampean ngireng jak kungkoro bulan Ramadan meloloh ingki bulan Ramadan ngireng babanyak maos Al-Quran juga di luar bulan Ramadan jak sampai tak maos Al-Qur mari tetireng muljah mak mari tetireng muljah sampian benak botoh. Amin Allahumma amin Allahumma amin makin tak terus muljah bola. Faham nih ibu? Masya Allah, tinggal beginian sawas. Karena gula liburan ojeng, karena mon ojeng menikah tuh senang ngelotor cepon mak. Amin Allahumma, amin ya keng mon ojeng banyak lu tak nyaman ki ketel. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian saya ojeng, saya nantos kiai, saya nantos guru. Sampai nantos deki sampai mare sampean ojeng tu sana sampean pun legeger kapi. Amin Allahumma alhamdulillah alhamdulillah. Karena banyak bu orang yang hadir kat di tempat kata banyak koncer makanya sampean tuli oba niat dah tuli oba niat dah benih niat keng ni kuah anak keng niat ngaji ya engki napa engki niat nyari ilmu engki napa engki engki nomor 2 iya keng tero mesampurna anak-anak tero atampil tero ngatela ring tuwana jadi sampean kudu hadir kudu dateng anak gelek mare nambah semangat mun ring sepuna tak dateng bu ibu tak dateng pak epang tak dateng anak gelek atau di metang apa di matang ibu tak datang kesemangatan ring tuah kadito juga nan perlu untuk nambah kedukungan dak ka anak sing ngaji dak ka anak sing nyari ilmu kesemangatan dari ring sepo panika perlu masa apa hebat kalabi akan asa sokolatika kapan la sokolatika makai bumbung entar kapi enggi na enggi anak mari semangat sekolah kapan lating entar ke madrasah anak pasti na akhir lah tekan reken badat ada banyak nomor telok ring sepo juganan di samping adukung ring sepo kadinto harus selalu senantiasa atu aki anan sampian saya sekolah malar muka ilmu saya oleh manfaat barokah bisa ia malaki. Amin Allahumma amin. Karena doa wali ka doa nabi li ummatihi tuan ring sepo atia tuan nabi dak ka umat dah alhamdulillah tua aki anak manika bu tua aki anak je sampai sampean kelero ada bu ke anak je sampai kelero atu aki coba ke anak takok tepak kemantin le sampean penika je kadang kapan anak meleng lucong noron ke sapa riyah ya anak sapa cuma macek meleng kakena macek meleng kakena anan sapa kakek jiana noron ke sapa kakek jina
Lu ratanya anan siapa dia? Faham bu? Faham? Ki anak cocok. Kadang selake ke si bini ya pada. Ya ti anang kakek ti nangis meloloh loh. Si ake baik ke tak dua. Pamak ngucap anan kakek ti. Engki na engki. Kadang embung sebenarnya juga. Angkep selake sama paman nyaman Abdul, beri nyaman Abdul. Siapa orang Abdul? Teh Abdul siapa orang? Ya, angkep otak emas deh, lu mas gih, mas. Ya mas, anang kakek meleng, anang kakek nangis meloloh. Lu orang, si ake, beri apa biti, biar apa duaan. Mengucap anan kakek, mas, anang kita bersama perpan meleng mas. Seni kenapa? Engki anan kita bersama ya nangis mas tekuk kakek. Mungkin kota anda, siapa nikah aja sampai sampean ya anan kakek aja. Engki apa boleh sampai atu aki coba ke anak, napa boleh sampai napa nyaman ngucap meleng ke anak kudaku bisa meleng bu takut tuan sampean tapak kasih manti malar muka parega selamat dekapi amin Allahumma sampean ring sepo sampean aga duan potra potre andi tanggung jawab adede anak andi tanggung jawab aja geh anak mun sampean tak bisa petorok ke ustad petorok ke mak gae engki karena sampean godaku bakal ituntut bi Allah bakal iancam sarang Allah subhanahu wa ta'ala sinuntut pasera anan sampian godaku mun sampean andi anak teh pengaji andi anak teh pengenal ilmu godaku anan sampian saya meleng saya masyarakat saya mener nuntut sampean ke Allah dan gula pangeran saya meleng dan gula pangeran saya nyabu dan gula pangeran saya ngepek tahu ngepek apa gara-gara lambek bireng tua teh pengenal lambek benreng sepo gara-gara teh mun kadung nuntut ngak panik kesampean make masuk aswarga buru gara-gara anak le ngas teteh sebenarnya juga saumpama anak kadin tuti orang soleh anak kadin tuti orang sae insyaallah mengalir kencernah dekah ring sepo dua nah amin Allahumma alhamdulillah asbab sampian mengaji anak mengenal ilmu anak penyari ilmu anak nikah kencerna akili kesampian bu kencerna akili kesampian teh kadin toh paparing dari Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmu kadin toh emot ditung hadis di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'sul amril Islam wa umuduhu shalah as-shalah faham tinggi ra'sul amri al-islamu wa umuduhu as-shalah inti sarina odi inti pokok odi panikah agama pakaja agama Islam perkara amal apapun kelakuan apapun tak terima kejebak kudu pakaja kejebak kudu amal ibadah apa bisa bu amal ibadah apa bisa teh tak terima kejebak kudu sareng ajuran sedaya kudu Islam toreh contoh pah beda ahok asedekah kesampian beda ahok asedekah terima nama bunten
Pak beda orang kafir asedekah terima napa buntan. Amal ibadah na terima napa buntan. Terima lana Ahok beni orang Islam. Faham lambia. Oh cek kadang beda kiai. Setro beri apa saya banyak di Ahok. Beda kiai mana? Ya kadang kita beda titel mana. Cek profesor, cek doktor. Kita beri apa saya kasih di Ahok. Tak apa-apa. Setro kena pakun terima. Palang napa tak palang. Palang napa tak palang. Mun mati pakun masuk surga. Mungkin gelo. Kula tak bahas tinggal masuk Islam. Abahas mungkin. Abahas mungkin intina mun beni Islam amal perkara amal ibadah nah tak terima pas bade sebagian ngucap agama pada bener bahaya napa tak bahaya. Bahaya napa tak bahaya. Apa bahaya? Pagi ngucap mungkin mage pagi anu ke melintir. Maksudnya agama pada bener panika make. Cang agama Kristen panika bener. Cang agama Buddha panika bener. Cang agama Hindu panika bener. Jadi semua agama benar. Engki nyatore mereka saya mengucapkan. Tapi kuda menghimbau siapapun umat Islam sampai mungkin ngaku Islam jangan sampai ngucap agama pada bener. Muntah tobat egois mati kabeh. Apapun tanongguan terserah mereka ngucap agama bener. Agama Kristen cang Kristen bener nireng tapi ngastete umat Islam mungkin nyama Islam sampean jangan sampai beda kata-kata jangan sampai beda debuan agama pada tak oleh pun sampean harus andi keyakinan inna dina indallahil agama bener agama iya jun Allah seikridain Allah agama Islam harus andi keyakinan ngak nih ke sampean. Nah agama Islam mun terooninga Allah terooninga Rasulullah mengenal Allah mengenal Rasulullah lebat bakaja lebat namun benih ka iya melolo saya terooninga Islam saya terooninga syariat Islam kotuh ngaji mun tak ngaji mun tak oning ilmu nah amal sambian terima mak bisa mage kula terima mage ya mun tak oning ilmu nah kepon kitab zubat wa kullu ma bi ghairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Segap pina orang ngamalaki tanpa ilmu ya malaki kak dinto amal sedaja kelakon sedaja gelak terima otaba etolak teti sedaja ngangkui bagaja bu sedaja ngangkui ilmu mareh kule sarang ajunan saja amalah terima contoh ilmu kenapa ikhlas anika kule pesan dari make sepon kule pesanan dari make lawin nah saya ngajong apa kelakuan akake apa hoi kini maupun raja pakon pak ikhlas panikah setetilan etreman lakon aku ajaran saja makin nyumbang banyak semen seket esak nyumbang sampean semen seket esak tapi lega orang tak ikhlas jadi lebet lah engin apa oh banyak pak sampai nyari ilmu pak dari compong sampai anda kantor pak manindakalah liya ta'allama ilman ghufir lahu qabla iyah tua sampai anak binda dari compong
keng lebur nyari ilmu, keng ngaji nyari ilmu, ghufira lahu qabla ayyaktuwa, saporah ampun dosana sebelum atengka. Alhamdulillah. Saking muljanail, pakaja saking muljanail ilmu sampai niat ngaji dek kantoh mangkin tro ngaji ya dek ka make forok tro ngaji ya bekel dek ka gula tro ngaji ya ka make Abdul Malik tro ngaji ya ka make Musleh Adnan sambian sebelum atengka ampun le saporah sareng ajin pun Allah Subhanahu wa taala satu sanagapi saya napa tak saya napa boleh sampean alengki nantos guru nantos kiai nantos ilmu saya berdepak ni keganjaran napa boleh ningali selera na kiai ningali selera na ulama oleh ganjar. Man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadhara malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Sambian bu ibu tekut teh di Allah parengi ganjaran kun ningali selera na ulama ningali selera na orang alim ningali bisaos kalaban seneng kalaban bunga Allah Ta'ala atitaki situ malaikat senyon nagi saborah sampai ale kiamat sampai are kiamat. Alhamdulillah. Bunga seneng sampai ningali selera na ki Abdul Malik, bunga seneng ningali selera na make Abdul Wahid, make Musleh Adnan, seneng bunga sampean benih kenapa apa cerang. Wah, mak kiai dia molo. Saumpama ya kan aku beda. Mak make Izudin pole. Saumpama. Eman elang kencerna sampean. Jadi sampean kalaban seneng, kalaban bunga ningali selera na kiai, selera na ulama, sareng Allah, selera orang alim, sareng Allah Subhanahu wa taala. Etetiaki situ malaikat senyo naki saporah sampai are kiamat. Saya napa tak saya? Saking muljanail pakaja saking muljanail ilmu bu boleh di samping bisa mengenal Allah bisa mengenal Rasulullah juga nan ilmu kadinto bisa napa nyaman nambai iman bisa nambai akhlak lebet ilmu abu ganjaran raja akhlak menika mak sampai Rasulullah dikekalkan dalam Al-Quran wa innaka la ala khuluqin azim engkina baiki akhlak Rasulullah menika akhlak nyireng akhlak menika pak bu akhlak menika derajat ya bisa dikatakan gencerna derajat menikah pada di gencerna derajat orang seapasah yang areh saya menikah salah sampean tak toman apasah Senin Kemis enggina benggi tak toman apasah sunat kun amodal akhlak bagus kekuruna bagus keresapoduan bagus kebelah tetangga bagus laki ke bini bagus akhlak ke bini ke laki bagus akhlak ke oleh derajat orang seapasah siang oleh gencerna orang seapasah sonat siang bahkan oleh gencerna orang sengetangih malam orang seabejeng saya napa tak saya mangkan kulis sareng sampean amodal akhlak oleh gencerna pasah ampun lah bagus sampean tinggal make sampean panika bi orang non gela non sabora teh sopan tak panapa sepenting sampean akhlak bagus seperti sampean sopan karena saya oleh ganjaran panika sampean tak kira orang engkina bengki
innal mu'mina la yudariku bihusni khuluqihi darajatas saimil qaim. Masya Allah. Saungkuna orang mukmin, saungkuna orang yang beriman, orang seandi iman senantiasa ngelakuaki akhlak bagus. Darajatas saimi oleh pangkat, oleh derajat akatia orang seapa sesiang, oleh pangkat, oleh kencana akatia orang seapa seasolat malam kungkoro akhlak lagi. Ampun tinggal maki orang tak sopan ke sampian, sepenting sampian sopan. Enggi apa enggi? Paham? Terakhir ini kalah setengah jam kurang 5 menit. Jangan sampai gula juga najunan situ aja. Kalau paeh berlangkah ke guru nah, kalau paeh berlangkah ke yang sampai dua nah tak genging. Paham lagi? Ya kadang ustad malain alif, ustad malai alif, malai ba, malai eta. Tengah stete le. Sampai sebelum oning maus Al-Quran, lebat alif, lebat aba, lebat tak. Pacak kalau paeh ustad dah. Paham lagi? Apang kibon ustad lambo saya malai Al-Quran. Aja lenong nyelonong sambian. Lah tak kelenong. Faham bu? Tak genging. Oh tak bereng tuan sambian. Ngastete lo. Nikah ngastete sambian. Eku waris fakir. Eku waris tak kisoki sambian. Eku waris atena miskin. Pah bereng tuan ya den. Angkep ni kereng tuan nah. Pas sampai aja len pas ni. Nah tak non kelenon sekali. Ada takong sekali kereng tua. Ada sopan sekali kereng tua. Ada akhlak sekali kereng tua. Sampian makan di ilmu. Sampian makan soki. Ilmu nah tak barokah. Soki na sampian tak barokah. Karena sampian langkah kereng tua. Tak sopan kereng tua. Tak sopan ke guru nah. Mari oni waris miskin. Waris fakir sampian. Maki soki korang meloloh. Sengak. Cak ratina bang. Korang ratina meloloh. Ini kan gara-gara langka kembung rolam bang marah. Paham gi? Mas tetel, aku udah fakir. Sopan sampian. Ring sepona sampian kadisa. Guru na sampian kasa. Senajan lambak guru na sampian. Semalai alif abba tak. Apa boleh guru-guru saya mengenal Allah. Saya kata takut dak ke Allah, ngajari takut dak ke Allah Subhanahu wa taala ganah bektoh ampun kula esoro cek bit abid karena ki bedah make Musli Adnan aslina bedah dua pokok panika saya perlu terangaki dak ka panjenengan saja dicokop lebih le saos lagi karena faktor ojen apa gila. Jadi sepenting gula ajaran saja ngireng iman jaga iman ampun panika ki iman karena tak pada tak kecak pak pada tak kecak bu pada tak kecak pepinter orangnya paalim orangnya pehebat orangnya mun capo PC capo pangkat kewaris ngalto imana enggi pada tak kecak juga pada osar seri tak lebur KPC mon urusan atanya lebur KPC gule de lebur KPC tapi ngastete cek sampai gara-gara PC kule serang sampean ajual agama ajual iman astete ning akhir zaman panika. Saya mancur negara, saya mancur agama Islam. Nika ampun banyak luar biasa mangken panika. Fitnah luar biasa. Bila dikatakan kento akhir zaman fitnah. Islam itu ingin apa ini? Islam itu kelompok nikah, organisasi nikah itu eta kotak ngastete. Karena tidak ada kekompakan, tidak ada kebersatuan, tidak bersatu, korang kuat demak.
kelalap astete Pak. Ti umat Islam harus kom. Pakaja harus kom. Umat Islam harus bersah. Jak jeling organisasi, jeling Rasulullah, jeling agama nah. Jeling Rasulullah, jak bujuk organisasi sampean, jak bujuk organisasi sampean, abujuk Rasulullah, akiblat Rasulullah, dak ada macarana, aba setro bunga Rasulullah. Dak ada aba setro ngolak ridona Allah. Dak ada aba setro ningkiakin agama Islam. Organisasi hanyalah sarana untuk ningkiaki agama Islam. Astete mangke japo organisasi pahatokaran umat Islam pahatokaran tak bersatu bahaya napa tak bahaya napa tak bahaya pon pas akhlak jadi akhlak nireng kita utamakan diamalkan karena kanto kencaran sifat padang sebutnya sangat luar biasa ya junipun Allah Subhanahu wa taala malar muka kula sareng ajunan saja bisa aja ke iman beleman ka jirman Allah husnul khatimah amin Allahumma ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah amin Allahumma terjugalan kula sareng ajunan saja bisa mengamalkan akhlakul karimah karena kencerna wajah luar biasa pas nyon ke Allah Ta'ala boleh makin bulan Ramadan para ada pada bulan Ramadan melar muka kula ajunan saja sareng Allah paringnya kuat bisa ngawalaki pasah bulan Ramadan amin Allahumma amin salah Allah pada beten kaulah nyon sapa ora sida batesah ihdinas siratal fa in kana sawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minni wa minasyaitan nabi beda kesayan keleresan kantos sedaja kesokanipun Allah nabi beda kelopotan kekeliruan kekhilafan dadi beten kaulah nyon sapa ora sida batesah thank you ihdinas siratal mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.